Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF lelang begini di Parlok di Saint Mambay ke Neutral Women Welfare Development Organization kam juga o ya movement gua yalam uniu head hermais mayang ka movement for change dap ide kejing siau kia lani penrem juri le ya ga jingkam jubor yang chief minister yang gejala Assam Himanta Biswa Sarma Haipor Woman ga Assam Legislative Assembly Session ga khaliterik yang nubenai redep hayeto wa jingkeli gawakeli the view MLA naitay na po karbi ang long bida singing leng keliu ong wa kechnong mukro hap ka po Meghalaya hap ka po Assam te uniu chief minister ng Assam klem da perkhat sa nibha da klam hokmat ka dorbar yang jela Assam da ong wa kamukro da hap bait ko cepo gajala Assam te ni klam yang umani wa penmong lene wa kta bha ne bha untuk kelam ucala cekim lene cekiwan kuan ditau wa da kelam ba o chisundon hapo assembly ti wani wa da kelam po assembly namani human official bha hagaju ko porle namani IWM ki records ko biang tane bha ite ne kalian yung ipenram juri ini ikam ya bor yang o ne bha itipi wa Cispa naga cispa kechnong mukro hi dahap bat ko hapo upur usam yang gejala Meghalaya te klem dak kedau ye gite ki notification ki wa mi haka 1957 haka 1958 kam ter lada ya pagi kat kam ka notification ko mi haka snem cejar kendes pa san hawi United Kasih the Hills Haitipor hachwa wo yo yega jela Meghalaya neba kajing kedau hagajing ito wa ka blok 1 sedang nedu nei ta na po blok 2 ki points ki ka kat kam ka notification khale April khat khandes pa san phawi to nai ta na jingka hulu kamatui ka wa chnam hat haumi ka wa i naite ha sati opposite ta part village hakini ki part ki benta ki WM haka chnam mukro wan da kedau hai thaw mi gawa source of umiriwar thobi tenete na source of umiriwar chisendon chawa mitang tere dapat ni kini thaw I thaw mi kini gawa khni ka kamar kedau haka ni ga notification penyua dang jengai ha ko na chnam mukro tangkar itu itawa ketuga forest jacket lem puto nang jengai bha ne itu itawa ketuga forest jacket woman ini itawa dimension haga khale April ka thandes pa san huwi itawa source of khmiriwan ne bha ite waga chnom kro chispa totally dahap pat ko cepo usam yongga jela Meghalaya ne bha ite ini kam yung oto ikam yo klen nungrin haga cukup porle ikam wa wanra e gijing kurman kamtam hagini kita godang em perdi gijing e jiapun kan chief minister to perkat chomnia bhao hachwa wo klam te bhachi pun omo kemukro dahap ko sepo Meghalaya tangwa ya ka blok wan dang em ko ha perdi gijing e klam e pun baik pun lada klam kai gini kentin gamut ko yu pediang hagiju ko por mo ni wan ra e chung sang hagini kita godang man sensitive ha de wa kam ogam ni hakmat ni dorbar yang gejala Assam kemud wakini ki karbi dan yo bor chuki wa ule ki won ki kam ki wa man percaya ka hok long buruan ru ya kita ki pardo persnam ini ki WM cita aja po blok wanita orang tu punya penpai kam ki arle ken hun ko dep ong na itu percaya juri ki jingklam ke wo ta ka cukup por le wa de ken tu ya ka state government yang i wa uchim kia go yeni untuk duga iklam e ki press media hanre wo e de jing tho wo biang chau chief minister yang Assam haga cukup porle chau chief secretary yang gejala Assam wa ini kentin yu klam wo man i wo pekela
Te wo penting kena la gemut wa gemukro hi hapo upurusa mo purai menjelam kelia kat wa ke blok wan gemut em ko ha perdi ke jingi penbai. Wa implement no ia ketiga wa de propose na duka kat kendes pak san pupra lembaga joint inquiry dan joint inspection yo ki Arli District Council United ke Char Bikir Hills na tipor mana kerbi ang lomkat ni wa ka Jet Hills Autonomous District Council na tipor upan ke United Kasian Jet Hills te ha cukup por man kentu le iki pardok persnam ge i yo em cerita sepo labang nang kelut man hodu men singi ini kelam yang chief minister yang ka Asam nebha haga perthai sosial media kat ni ye le uyo lamba ki lat perthai ku bor per ye gini ki kentin ki jingklam ki yong uni chief minister te ine gele yong i man penche ye phi kam ki nong chong chnong yong ka blok won yong elaka labang na phulut kam ju le ki pa yong chnong ki mukro ko wi wa ka mukro hi da hap ko chispa cepo ke jela megalea katwa ke blok wan dan em ko hapur di ki kelam wa wan rak biang eka cepo ka jela megalea wa phi kam ki pardok parsnam warok la em gidu jinge ha ki cukup por la da dep penkrai ikate wa u e ki jing tar wa yang isu ka appointment don hi ni phakate ri jing tip yo chief minister ng Assam yo ka megalea em cha Delhi da mana wan Delhi yo appointment te yo uli penken mo biang ya kaniga kamput kamsam podang sate ni ba kawaman kate ya ka regional committee da dep form nadu usne mo dep nadu ke sarkar ko dep dekat tu man pun me biang i kenang wa uyo ki pendep hagni san snem bodang sa te am da kijing kerben wa apo san snem bodang sa ubai ni nu purusam kat kam wa i da terang dang nu di worok